बे समाव स्टुडिअ'आव दं आं जेंग्रें नार्जारी। क'क्राझार बिसायख'थि मावख'नि बानजायनायाव जानो गोनां स्पेसियेल सामारि रिभिजननि थाखाय साननैनि हाबाफारिजों साइकेल रेलि खालामनाय हाबाफारि आखायाव लादों। दिनैनि बे साइकेल रेलिखौ क'क्राझार जिल्ला बिसायख'थि मावख' जिल्ला बेंगिरिनि मावख'निफ्राय फुंनि 7:30 रिंगायाव जागायना हनुमान मिष्टाना भान्डरनि जाना फिन जिल्ला मावख'सिम लानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोदान बैसो जानाय लाइमोनफोरखौ गावबा गावनि मुंफोरखौ थाबैनो बिसायख'थि आय'गाव थिसननो रेलिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि खालामदों। बे समाव क'क्राझारनिफ्राय मिथिसार बसुमतारीनि खौरां। এইটো আমাৰ ইচিয়াৰ পৰা গাইডলাইন আহিছে আমাক মানে স্পেচিয়েল কেম্পেইন কৰিব দিছে 4 দিন। আমি 4 দিনৰ ভিতৰত আজি 13 আৰু 14 তাৰিখে আজি 14 তাৰিখে আমি বাইচাইকেল ৰেলী কৰিছোঁ। মানে স্পেচিয়েল চামাৰী ৰিভিজনত আমাৰ যিমান নতুন ভোটাৰ আছে সিহঁতক এপিল কৰিবৰ কাৰণে আমি য়ং পিপল আমি মাতিছোঁ যাতে সিহঁতে আমাৰ চাৰিওফালে এবাৰ এৱেৰনেছ কৰিবৰ কাৰণে এটা বাইচাইকেল যায় আৰু এটা প্ৰচাৰ কৰে যে মানে চবেই আহি পেলাই নিজৰ নামবিলাক ৰেজিষ্টাৰ কৰে। আৰু নেক্সট পৰ্যায়ত আমি 21 আৰু 27 তাৰিখেও আমি অন্য বাইক ৰেলী আৰু কিবাকিবি আমি প্ৰগ্ৰেম অৰ্গেনাইজ কৰা প্লেন কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ স্পেচিয়েল কেম্পেইন ফৰ স্পেচিয়েল চামাৰী ৰিভিজন। মানে আমাৰ যাতে মেক্সিমাম ভোটাৰ এনৰলমেণ্ট হয়, কাৰেকশ্যনবিলাক কৰিব পাৰোঁ, ডিলিশ্যনবিলাক কৰিব পাৰোঁ। এইটো এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ। যদিও আমি মানে এইবাৰ অলপ স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ এটা দিছোঁ যাতে চবেই মানুহখিনি এৱেৰ হয় এই বিষয়ে। এইখিনিয়ে মোক ক'ব লাগে। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।